yako Apostle Osei Akoto ena oba bitie sisia sabre utime hu se abrantie baako waya abrantie base oyewura enkokora bom kakra ba waya abrantie pa your friend nation or Tech Junction udo Tech Junction now say me hwehwe nation fruit juice man na akola kra ba kiro sabre nation utimu se we beam anopay nation baby a will be more fire Tech Junction natural fruit juice Pappah. That is nation for you. Yes, why a brand here ba hwe nanimu a ase oyewura enkokora mu kakra so ya brand here pa asli nyina ne se gray hair afadi tinyina edwene afani tribo jira edu hu na beka say oya old man but why a brand here. Okay, and one econom fruit juice natural one pa so to me sorry no natural energy ni ye jomo mo me committee opening back ho utumu say his heart is burning for the kingdom, for the gospel, and he's a soldier of the gospel. Yes, Mr. Paul, yeah, OTM is here, or Baptist Church, OTM, Mr. Paul. Yankopon shirana wakoma kesi ene said ye ija dero wakoma mo na yankopon masa ija ne ndom obema na dere na akenyan nipa bebre ama yankopon ahema ne timi agina yankopon shira pa sabre udru tafun sha so a otimi ho se osof ma me ba ko oni ne kuno Esther Meno from Pon oni ne kuno Apostle Paul Meno almost with me life. This woman at a point she became a Shunammite woman. Shunammite woman in my life, in my ministry. Osaf mame oneni kuno. Kase Shunammite ni banoa. Oni hu odi for Elisha. No odi for ni twem. Na obane kachire ni kuno se papa ya otwem wo hei. Bi hu se we nyankopon nipa ma yemfre no. Na yembosese kakra wa hama no edura nwumbre na otwem a onom kwan kakra na wada na menim se yi nyankopon nipa akoa se ye na doya imu enhira ebetana yenso na oba no kono tie no Bible an bonidin but ye frɛ no hwi ni si Sunamni ba brofo no say the Shunammite woman. Also from Esther Meno from Paul. Yes, during the high times and the challenges in my ministry, she became a Shunammite woman. Dear Oma, maybe dini fi and the pay on in the kuno. Na omode nyankopon edin ye madoye. Ehwe me kama. Anope otie me. Great. Ye kwa no. Na sabre udro se pasen so awo madam bako oni ni kuno omotie me ni kuno ye frɛ no Mr. OPK Abrante otie me life ne raise a friend Mama G, the Mama G woman nyago shiramo omotie me efri se pase life. Okay. Enti yeko yanim na kyerɛ sɛ enensem pano a nyankopon nam yeso de ba no ya kyerɛ se enti openi OPK Abrante one oyire Mama G ene munyi mu asompa na nyankopon ba fe so akyerɛkyerɛ nsɛm. Great Apostle Paul Meno one ne yire mo Baptist Faith Temple. Great. Enti me bompaye namashe jumedi ase sabren so Dr. Blessed Foster Dr. Baby will be asum drinkan no nyankopon koso ehira eya wona nyankopon na mo so ama yesa platform kakrakawe. Indeed, Doctor, God bless you so much. And a doctor back on so or your herbalist, your friend of Dr. Kwao.
or Tafu in Shares Moro Market, Udru Hona also a jackramo. Abofra Crabach, a betchero. Dr. Kwa jackramo, baby, I will be a metchao, as some green cow. Enti, yet was na yakoyenim. Na ene baby last 2 weeks medidoriano matwaso last 2 weeks na migoso kasa efa onyankopon adwen a yedisi na sole ene onipa adwen so a yedisi nyankopon sole that area na menam nene yebeto so akiri mu ho utie healing the church crusade asafo no ayarese de ubo Christianity ababe duru baby a nipa ewum ni ade dodo na hu se all is not well, something wrong somewhere. Nipa dom dodo na 18 ni hu se eniema bi nkoye wo baby eniema bi achia eniema bi asei enye sei ena nyankopon asafo papa etie anase esese eye efriza ade sa no onti asem papa bia emfa kristosom ho all over the world ade sa no ensema wote fa kristosom ho nyina ye niema ebu abam ema wo sefem aye kire se Christianity kese efoma na eko ye nim guase ya na ye kase Ghana ha oko social media na oko hwese de maranche ne maba wa bebre o mabra bokura nse de ntwa clean bare mpenefo so wosono tofo mo abo bi abo ne bi to ko hwese de umusi super Christianity di atema kaseti ya jenkwa Messiah Yesu Kristo na ote hwa na osia afem danso onyankopon no a na numu asem de kura saasasi na numu asem de hwi asoso no na ono ne the true founder and the true foundation of Christianity no, he is going to respond, he will react. Onyankopon wonye din obema na homene so na enti bia ona madom ni muburuhunu so. This time revelation about revolution and a revival nkwana me ho enkanyan ene impusu yebe pusu ye ho ne namsa impusu na yebe pusu no yebe dane ye ho revolution to revival na onyankopon de ba ne nipa bebre ye ho in the body of Christ no oma lazy omu boot and oma ye krado se omu twen obi obetie mu se true boy na omu nyina tie mu se yay because nipa ni nyina ni Kristofo ni nyina hu se all is not well na hwan ne beka ho asem hwan ne benya kokoduru na waka no kore ne se de tie pepepe hwan ne betimi anya kokoduru na obetimi a kire asem na se de tie pepepe na ne nsem ne kasa enye only complaining and lamenting and accusation but rather with a practical biblical solutions. When the best solia ukura anuye ene akwanchira ye hia yebetimi dia kanya nyankopon solia ma na gina ho eye hwan eno ena Kristofo egu asase so nyina Ghana nyina etwen obi a onyankopon beyi no na ode akokodo bebubom na wakasa se de tie pepepe na obetie mu se boy na obo se edom no a omalezo omubutu no betie mu se ye ewomu say ye won krofo bebre ho so a omay omo ho the Sambalat and the Tobias oku anim no omo twe ho san omo de omo concept no omo focus nyina ne say masa wuntimi nkoma nyankopon church ne de aye ne de no ano no de nyankopon pese eya na aye no nti no yenki anu ntumi ne ntina mu saa ifra apostle edinkra mo apensu nyina saa na tie Father Tex and Father Anderson mo apensu nyina the man ye no nti kwa no tum enti wo su kono ma wa kwala keto na hwan eno abeka ya asole ne ho asem. These are the religious people grofo mu kura wo soma dwen mu nkura heman na dwen ifri say yemfa heman na dwen ensi o madwene ana say yemfa mbelde wo mo enti on grofo bebro ha o mo ye
religious believers instead of kingdom believers. And it is so sad. Mobopa Hana Asafuna Eden Eduru Enkrofua Womunye Ahimaino Asumfo Nemo Omoye Osom Asumfo Ehopa Njele Yaba Se Onyankopon be fire so na ya chire nsimu na ya kana se de tie pepepe aha enti ene unse makachro se messages a yede ba no eye bebre aha na asam goes on ensemo a Onyankopon efreme na oma mi hu se this is your calling aha na me pese wo fa tie bra mi hu se aha na Nyankopon pese me fa no meje mre yen hwehwemu adesuamu ni anamontuomu emfie bebre na fa ebire ni wie do no ena Nyankopon sei fra me frɛ wo de wosua ni hwehwemu a waye nyina no fabra na fama masafo aha enti makachro se ye wonsem bebra ede ye deba aha enti bra na me gusu a me ye research no me kachro se me discover nioma bebra matwere aha yare bebre ananse ohaw bebre boni bebra ekoso church ni mu amakafsino the 100+ deadly acts in the dead living church plus the antidotes we ebe book kese a actually iguzo aye ho adwuma ye de beba say book we na maka ho asama kire wo say anytime bia meso da ye bia no na me hu giants a omukura amenitions di machi say me mfa book na ma wo mo me kotena fie bi mu say book na da fie oni tinke fie ne ehye maka ho asamo pen enti ensem na ye ka ho asemo a na ebinom mo nse de nyini wo Nyankopon asemo na mo nse de nyini wo Kristo mu na ye de nsemo a e de nko na afidi o madwen asofo ne de menka o masemo wo firisa asofo no omo ye yabosom memo Methodist din memo Roman din CAC memo din Assemblies of God memo din menka Pentecost ho asem because edin no e yabosom de mayen enti masa yasum din no aha san krofo ne te se wo kasa na obubom se de tie pepepa no makoma se no mubuofo enso sansam na wo tia na obuofo no san ngoma no a Nyankopon na meso de ba no sansam na ne gumu eno na bonsam hu se sa book ni pia bonten se ya asemmezi ende sa book no akodia edi a kire ni attacks a eba meso sa books ne ho no enso wa uni eagle eye and as a winning spiritual eye now you religious believer no udi anytime bia wo pese defend wa asole wo pese e kan sem pafa wa asole ho wa asole nso ene ma agensem wa asole nso entime ngenkwa wa asole ya utemu watena mu mfie bebre ne nso ye ka kire o se di adanse fa wankasa wo nkwaje ho a enam asole no so wonya bi nka wo nim nyina na se e ma ne mom nyini wo nim nyina na se Nyankopon afre bebre so kakra bi no wayi wo mo yo nim nyina ne so sofo nipa de nyom nyina na Nyankopon benya we nyina etire ne yebesa da de babu awurawura mi ne abaso ne abebisa se kasa bi sei no e sa na Nyankopon asemtie se nyo obia ne benya nkwa nipa dom na aba asole ne de nyo obia na Nyankopon beje no nti Nyankopon ba kakra bi obenya bia na wanya nti sofo waba odi hwem na kan de na de aye ne de gya ne sa nti yegoso ene sa 100+ deadly acts in the dead living church wasi owu nyuma ohani akire a ewo awufo asafo ati asemo enema me de mani huwe emfie bebre a one time me da ho begin na me ntwerɛtwerɛ yo ba one time me meditation na Holy Spirit ka kire me say sansem na wo ko hu won nsole nim nyina sa sɛ wo twerɛtwerɛ because anything that is documented is taken serious in the society. Se adie bi a watwere bia nipa som yie enti sa ne ma na ko hu ye ne twerɛtwerɛ ni nyina ma akoma na kyerɛkyerɛm na kama ne nto asom aha ne no a ma twerɛtwerɛ ne ma akoma a kyerɛ mi ne obɛka ho asɛm ma akoma no ne part ba ko na asɛ ne fa ba ko ɛna me ka ho asɛm sisi a sɛ sa owu nyuma ohani a kyerɛ wa wufo asafo ati asɛm no ba ko matu ne din anasa matwere ne say the today's church
as a supermarket and a money transaction center, just as a banking company system. Uti asem way. Now you'll be away kingdom minded. Now when near fee, now do any two for more. We am best so. Now rebeho. Now because asema or Sophia can no kura kroje. Was it a nasoleno? I had to say a jadibia. Any baby I yesika ho adwuma say sesika. That is a bank as you pepepe. Was it a nasoleno sanity? Na yegusu chirechire mu yedi kan ho asem kakra ne aba beduru ha. In such a huge allegation sa asem kakra ka o kan de ato asole ne asofo so no osofo uchiri mu zai chirechire mu ne ante ase ifiri se we na kristofo ne bebira omodo nyankopon ne tia na o mani age ho omfu se no kore asofo mpanifo no so tia no mbofu ifiri se o madwe ni se utu futurugu ni bani osa branti we why be say we nyame adwuma so se nyame adwuma ubu ni pa bam sa na nkrofo bere adwenye wo mo ti ne pa bebere pese wo ba ase odi fansam na nwanwan okay enti ene de mayi ameka ho asem owu nyuma ohane akire a wo wufu asafo ti asem no mayi ba ko ameka ho asem a de ameka ho asem sisi a no o say the today's church, the 21st century church, as a supermarket and money transaction center, just as banking company system. Asoli o hosisi e de se bia ye didwa na ye yesika ho adwuma e de se bank anase bia ye sika ho adwuma ho namfam. Okay, aha na meduru na ma kire mu se me pesa me kire se yankasa de me pesa me kire wo ne se asofo egu asase so 95% omu focus nyina ye edom edan sika ena edin tieni you asofo ayetie misisi wo wiase nyina nya Ghana nko a omu focus ana so omu call mandate omu de nyame adwuma no baako eye edom de etoso mienu ye edan de etoso miensa eye sika de etoso nan eye edin ni momu de me de be ma charismatic leaders anase wona asoli etabo yedin boy yemrana se one man churches no aha ene kan charismatic no omo botai kase pa baabi ani din beduru to oba ministry ni mu a obi okura congregation 5 also international minister into congregation 5 na okura no omo mutu onyiru obi atitwi kama enso brofo akese nko a because also international minister oba ministry ni ma baabi a onu ni din beduru ni hia no to obeya asole na esan so ono ankasa won standard no nkura Yesu Kristo standard ni nti no ope a nice place of worship baabi asiesi o kama instruments ni baabi a wutumu so wura ho a baabi a ye guy aha that is the concept. The young ministers some charismatic no omo de ba be disofo na ehu pa say mi si nyankopon safo na maadwen enyina se meye den ne metimi abo nipa ma nipa enyini na emom no adwe metirim ne say how to entertain people in a church hebede na nkrofo ne bo mani beje hey na eden enye se madwen ne se me building nkrofo ne se omo ba betie Yesu Kristo no ma behwe Yesu Kristo na emom me sofo no ba behwe me ehu pa. Inti charismatic no ye target kese pa ye edin obi apedin obi apese onya dom obi apese obi abana asole timinim charismatic asole ba ko Ghana ha apeja pa sa sofo no ne concept ba ko ne say mo wale wo asole nim e ma mo nko ba bia mo wale wo mu ndi asole no ure ma ne amount Christian brother and Christian sister and your friend beloved ura mane ama o beloved o ya branti ayama branti we be ma babawa o beloved no sa sole ne said ye dwaman si wo mu no charismatic o be Ghana ha ba bia dwaman po mo mfanya hwe o spread it and all over this African country na nam no Crusade ne target nyina ba bia ne din beduru
It was mo wale wum when I'm one conquer Moama a memana me wale monko mo wale walum jure mani ama beloved na jamai omo fanya hwe say the 21st century church na baba is self-centered people Timisa ka kira say asofo adwuma ye edom edan ena sika de mbesa me kira ni say edom na begu aso dem ho ye si dan siesie mu kama ni abegina wo manim ni lamentia ni complainia. We are not teaching, we are just complaining and lamenting. After that we collect money and we close. Ibegina wo manim a jana me ka kira say bonsam de asofo gina commentary position one hwe a won tiase ye bonsam de asofo 95% egina commentary position and they say omo begina members nanimu a de wunim se enya no de wunim se eye bone no de wunim se ekoso owiase nyina no aba begina puppet no waka ne saa na say de Christopher amo aba say ene kura de oti TV ho a say o do na mabonte a say de wutie news a say so hwe de wiase kwa say ya we a commentary position ne maba wa hwentade amode ba asole so and also ya ukotokosua ukoto ba efunku mo sole na mu hu powder commentary position osofo nyankopon fro se bra na be ma commentary o anase be kan de yokoso ne ho asem yegusu sua de ne ba beduru ba bi midi wura ho sisi ya uduru Jeremiah chapter 3 verse 15 a wo se beba se enanimu no mema mo ahwefo obeye ne nipa hey brofonesi I will give them shepherds who shall feed you in knowledge and understanding. Mema mo ahwefo be yene mo honhumu ni nimdiem into your software nyankopon frɛ say come and train people. Ye ka say eyene a is about training. Enuntina Yesu Christo ja church no the concept of discipleship. Ye ka say discipleship a ye betimi asan frɛ no the apprenticeship. Ti Yesu Christo concept odi ja yen it is adwumasua. Topic amiguso ka ho asem ye bekoso ne abiebiem ne akyerase nti wosofo enye adwuma nyankopon de ma won say obi nkoto kosua obi nkoto stika obi nkoto abefu nku obi nhu powder na begine nnam na ka kire ne say dabi nyankopon si dika feed na adwena onye den na wa anaso anye se emotofo a enkyerɛkyerɛ mframa biala ebe wo so ne biribira twene de akone aba ewo nipa brade tuomu and your German Yankopon Frone say, become the state of the church, but rather come and solve the problems of the church. But as so from Penufu Guasasuna, we are just lamenting, complaining about the state of the church. So instead of being managers and coaches in the game or on the field, we have become commentators. Nti asofo nyankopon frɛ yen sɛ ye commentators so nemomo ye na ye manage team no de ambesa me kyerɛ ne sɛ sa asofo hu adwuma nyankopon de ama yen ho ye ne ye bekyerɛ the direction of this world, the affairs and the direction of this world. It is in our hands as a leaders of the church. Tene Yesu Christo kan asem kakraka hu kyerɛ Peter o se Peter hwɛ me de osoro ahemie eni asase so nsafo ama wo hwɛ the obekyekyere na asase so no osuru nya abegye atom enti ye kaso osofo a onye nipa keto wo osofo a ye kaso osofo a obi a otimi kyekyere kuro otimi kyekyere adwen otimi si adwen ema nipa nyina adwen te se de osofo ne pe. I'm telling you unim tumi osofo wo ndu nya osofo ye papa wa bra bo be papa ba unya osofo a na adwen nyina ye edan edom siga asono no betre mu saa ohun sesaye bia wu na obekọ bunsam gem enso ye bo asofo ni dia na wano ahona ye se poso na obofu efrisa wo se ye nka nyankopon asem saa to se asono no ye bota ye edan edom ena sika na ya gis edom ne ba na meka se edan ni nso a se adwuma asofo ye sisi ya na ye physical edifice management administration work. Physical edifice, beautiful one. Says a ura solid them, especially charismatic. Ura solid them, I because it's a bedroom. A ho fe. Now yes, ho. They be renovation. Ye totals, air conditioning. Come. And so muguma braba say pacha. When I used to Christo house of one na obeto woman.
and you're from Pharisee for near Trefo, and so deceive for no, or home and him this was in Quasia for, and Nifrafo, Nyacham for, a Juma mu yes, say in Yanko so, and to say a fununa so, a mu proye, I am say pata. Nanso who the efita. Or see us of Fudia Mudino, I had to say a quite washed tomb. Outward no look so beautiful. Udur baby, yes, ye nipa, she. And na come be a yato, Tause Bonso Tarazo, Nani dinner a picture fefe. Nanso nka wu gina ho, ama kusie bia bonito kro kakra, e wura, saa de wu gina ho a aye ofani mu na, emframa kakra fri ase ba nka wuntimi nyina ho. Yesu Kristo say, asoli amu ye nyina ase na de. Ampani ampa. Asoli a friend Pentecost, Assemblies of God, Roman Catholic, Methodist, ICGC, Lighthouse. This is the exact state of the church. Yet they don't care. One many friend and what ding. I saw from penny phone woman was so. One many friend and what ding. The Yesu Christo say, Moaso Fudiano and Swaba him. Okay. Indeed. And some way the Yankopon di gu makuma mo. Bra me ye research na me discover. Enti ba ko maduru so amegu so amena oka ho asem no. Ma ye mra so e. Na last week one time nka won frama yi mo. BBC e. Enti na ye wo off. Ene maba. Ba bia me di see 2 weeks ago no. Me pese ye ko back. Na ye sen read the scripture no. Enti be read 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Last week, time na me meditation. Na nyame hon konkono ka kire me say, baby e woduru no nyabo tire mu ye memfa ntu America free say ensem wo ho. Osofu ba ko wo Jimmy Apostle Paul manu o say aha aduane wa ha. O preach na oduru verse bia. O say aha aduane wa ha. O ka say aduane wa ha do pese o kire ne say aha no nyabo tire bia mu ye nse say ensem sha. Yon konkono ka kire me say aha na aduane wa ha. Entima me mfa ntu America. So yes, I read 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Na ya hwe baby I this year ni ato aso. So read 1 Corinthians chapter 3. Ansa na beto aso no bompa ye na yanko. Kristo ye yo kese se na nso ayo pe no amakwan si yemfa wasemo mre wonyankopon man ne wadehye. Ijaye tiefo a woti asemi yi won kra ne wona dwene ehya wonsa. Bompa is over one waiting at Jasimia Ebe no dear Bobra said the fata against Achara. I will double Jesus Christ dignity. Amen. Amen. Wonderful. Okay, read 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Okay. Or say na ye nyankopon adwuma ye boafo. Mu ye nyankopon afu, nyankopon dan. Nyankopon adomo a ode adome no so na me na meto fapem so odansifo nyansafo na obi toso na obi a otoso no nhwe se de otoso fa na fapem foforo de obi antumi ntonka de hye dada ene Yesu Kristo no ho nanso so obi di sika kokko dwete abohene nnua esre aburodua to fapem yi so a obi adwuma bedadi na edano beyi no adi efise ujamu na ebedadi na sadi obi adwuma tie no ogya no beso ahwe so obi adwuma a wato asisu gina obenya aketua se obi adwuma hye a obehwera de ono a de wobegye no nkwa nanso etese de enam ogyamu. Amen. Amen. Great. Yedikan every this scripture we are to so intene me yedin already so na baby ahun konkron ka kire me say minya abotre na yensan go over no ho aha afa yentie ni yi hwe saa emfuni we de ma konkron ka kire me say minya abotre na me nkom yi no ho tie emfuni bebre na wa na sa ensem bebre na wa na emfuni akese mienu wa. There are two major pictures here. Scripture na already is here no emfuni akese mienu ana sa adwe akese mienu emfuni akese mienu pe wa ha no eye udu verse 10 na wosi na se obi pa obetime de sika dwetani abo hene atofa pemne so. That is another side of doing the work of God.
ekwan ba akon efa so ye nyame adwuma no oto aso so a osise obi pa obetime de edua obrudua ne esere atoso. Now this is also another aspect of doing the work of God. We so ekwan ba akon efa so a ye nyankopon adwuma. Into osha jete sika koko eni abo hene eye bibia den pa so eye bibia dene eja ene ensuo ntime nya ne hwe but edua abrudua ne yesere ne de wa wani tua se ensuo kura no ebe de ne be contentem ensuo kura be yam ne ntem na kampese eja de onisima obese enti samfoni akese ewemi no na nkonkron se minya abotre wa ha na afa yenkom yi na yemisa kura se eyeden no ode se ye nyankopon adwuma ode toto sika kokko dwete ne abo hene ho why gold, silver and precious stone and wood, hail and straw edua esereni abrodua adendia enti no was so scriptures ni ye o scripture na ye ready 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 now was it emu achebe edu a divided the 10 times so enti nia ehie nyankopon kese pa ne ye sa dwete sikakoko ene abo hene asem no the gold, the diamond and the gold, the silver and the precious stone or see eno ene ye nyankopon target awode ama asofo se yem build asole ne sa na ye besua ekwan ya efa so yetimi build nipa ema nipa be te se obeye din no obeye nam na onsuru jansuru wia na obeye se sikakoko ye besua ne abeduru ho se eye den ne yetimi build obisa ema nipa beduru nipa tebia be se sa tebia no into se sa pepepe mom ena anka nyankopon de se asofo nsa se eba se yesi nyankopon asole na ye standard any your concept gold, silver and precious stone. That is our standard, that is our manual. The odia ma say yenhweso ensi asole no eno no na ne yakoba ne say ena sa picture mi twa kire wukura no asofo bebere kurete me kura omunim na awreho. I'm telling you asofo bebere kurete me sa asema mi kan say adwuma nyankopon de ma yen ni say yentime building solema no ema omu dinye eno omu mpempenso omu tibia me se sika kokko dwetani abo hene. I'm telling you the gospel truth. Bebere tie me kro omunim eni oduru solema ni mu krompo de bobo wose na den krompo na ye nya sa adwen no anase sa adwen ni timi firi ye ni so a yentime building solema no ema omu ma ye se sika kokko dwetani abo hene. It was say, sa message we no, and answer sa question we no. E de beba topic a me se me firi ha no so na meko. Die ntia ye duru ha. Asole na koye buga putogum hwegum. Asole ni ntime transform nipa, asole ni ntime njenkwa. Ye mpesa mtire ne se, so e di mu eni na akwa asole ni mu a, obetere ma do obo ni akobo nsam jim. Ewu amasofo abesiu. Ade a mobokra ni se wu a osofo ba begina wa yiase adimtoro entro bedi nya asem ketwa me ka brante ba ko wo buru adwaman pa me aminim timi buru adwaman ma adwaman timi so sei ekwi abrante wuye miminim no minim abrante ni ye abrante ne kura be ka be 1 month am abrante ne wu be 3 months or so me ko abrante wenjense me ni di nkoma na class won nsem unse Ghana so de class kakraba won nsem ma na eba many abrante ni gina wa ye di nkoma de mu ya ne se ono so ope adekoko kaza adekoko plantain chips bi twam e ho anu afre mene ne to sofo aba won chen ono discuss gospel de mu ya se wa ye obo ababa anu agye ne number but o kan se bi me re hoi pa again ko ye no o se he sofo asempa
obi asofo pa woti manim pa ka nyame asem je se mafra baba wa agene number sa asem no kan wa hwe awon tia se opeso kire se nipa ye mobo etobere bia ho adwen timi wura o se yemu to de sense kire se ba bia be ka toro se ko bia sofo gina wanim no wo ye nkire wa fra baba wa hwe obo no wa agene number ko ka so ne ho abranti wuye onko roman banana maame ko roman kasi wonu hunti ne maame wonne ka wa asole eni esika bia no atua wo nsa asole sese die ntia kwa ye wo efa ni dius utua nko ade a wo ye champion wa so dem wo abranti mane maame ska no de ma fada o mane maame ska ne de bafo de abranti wuya obi a onko roman no na ne maame aka kire fada na fada ba be ye wo fo so mama no na de no megina yina si din san na me se se asofo wuntimi hu se bonsam na abo ebinom paa odwen ho a wonte ase fada igina ho a asem o kan se yenuai ade bia nyankopon bia ni pante ase yenuai abrabon ti onyankopon peso obeto bonsam nso hwem na ne kra be firi ne nsa ti se de be ya yenuai be nyankwagie enti ye nyankopon ato ne nsa afre no ti enka akomanto yeyem na dabi yebesiem ewo Jerusalem ne ato hallelujah ma urade ensem we na fada yi kekan na mse na kire se asofo ye bi no mpa kire se wo mani frawe I'm telling you say sa fada we me ka kire wo place say enya kristofo na enkontoko a ena nkasofo we e ka na e ka no me ne demo aka metu ni blue ba kristofo ye enkontoko SOMPA abrantia me se owu ye no e maba wa be ensia ene nson a woni e bia wo wanwan ye huduo ye kuna trese wo mu twa abranti efunu husia se ya no wo mu su akokofo nko a no obi a wo wan onyini papa wo SOMPA na na yase adanse na fada edi ni sa no se nyankopon pese enu ne kra be firi ne nsa tu nyankopon ato ne nsa afre no dabi ebesia mo Jerusalem ne ne nyankopon ato hallelujah oko asole no wa bra bonye kura udi etua wa fa ni type owu a ubenya sofo akuku odurofo amana ba be dintoro e wo wa yase SOMPA FM eno se adenti ne yaduru ha asese ye focus nyina ye eda be wu na fada be yo maame o maame wu ani abe na yi na se ubibi to ani aba be gina wachi nipa botaya omo mu tie me dodo na I am telling you say nipa dodo etie me sisia omo from say Christopher adwin we nti no mo kwasole enkola adwin we yale adwin we eni fragile dindindin we enu nti na obi kwasole dendenden ni obesia no no wo fra ne ntoma wo papa pani wo tutu ne ntoma wa ka ne chacha so dikadika oni mo hwefa Kristo ho eda obewuo ni abebo ma asama no adenti ne yaduru ha SOMPA FM ti ha na mesia de abeko the next topic me free ameba so was the next topic me free ameka ho asem no was we de abeko message ama title no the Catholic must be separated from the Roman and I say the Zion must be separated from Babylon, or the kingdom must be separated from the religion. And me ye mi free ha no so na meba na no ye frɛ no se ijabetom kon ye betre ensole nase na ya kire de enti aduru ha na ya kire de we are responsible for this great calamity in the church history ye betre ase na ye be wura ma mu yi mo ye bo asolidi ana mo anu ahona ye se pose no ene ye san kire hwe no wantie bi because Roma ye be wura mu yi na ya hwe Roman leadership papacy pope the odia beka Christianity in the church history ye be wura mu ni a kire ase pa and was it the India asofo adwen any concept and as a standard and yankopon dem adwen yankopon dem ayen a eye sika kokko dwetani abo hene no and he say obedi ne nsa koka yankopon fapem ye frɛ no papacy the pope e ho ne start free the supreme pontiff of the universal church, the vicar of Christ ye be wuram ne ahwede ode ne nsa be kaye then what they say over the years from centuries upon centuries asole ni nteme njenkwa asole na your religion. Now Christianity is not a religion. I'm telling you, we'll see another topic. Christianity is the true kingdom of God among men.
SOMPA FM. Asole no efeni Christianity no nyankopon hemanya e wasa so ni pemfemfin. But right now no it has become part of other religions. Ndia Christopher ankasa kra ye frere so me say a religion. The real free Christianity religion because bibia di adanse say ye religious people. Ye kasa religion ase nyina ne say do obeti bi agidi. Nyansa wo mu nyansa ni mu and the religion gidi. Eje nkon enyi nkon gidi. Ye misa question bi asem kire wadwen kra ye be ka tro asem wo ta bisa abodam ene e fe no religion we ne dem ayen enti asoro no ye gumu sa wo bra ye ne hwe. That is the reason tia e wo mu na obehwe no obi a okura a cheap and a weak history aspect bi fa Bible ho and as a church reason ho ba no oba no be kire yen say Christianity na nya papa obi ne be da yen a esan say yendo su kona yenyini wo nyankopon mu yemsu asem no ne yenim church suntu obo ho na say nipa bebere convince ndia so ko social media abrante ba ko efe no Abraham Ben Mose akwa no said you was convincing nipa say nipa adwen say Yesu Kristo ye inventing ye creating no ye the Bible be da yen Yesu Kristo bi ama asase so pen now sasem netimi captain nipa bebere adwen e de bentia yesona ya wo yegu nsole ne mo no ubisa kwase ane aka tro so wei yemisa enzem obisa bebodam ene ye di Mary ye di awrade ye de waseda ene ye di David ni Goliath ene ye di Moses ne Pharaoh sa story ni sa ne ye di anyini ne ya bonse pata ya bonse ko uni Kristo ni tena sesamo ya discussion na obeto tro Pappah so sisi ya na wie ne ye fa de na memfa me de ya bonche momone. In the church, indeed, it is a religion, Christianity. We are a religion. It is any other religion. But Christianity is not any other religion. But rather, it is the true kingdom of God concept on earth among men. With which purpose? As the true light of the world, my God. As the salt of the earth and the city that is set on the hill. And also, the Bible says, Romans chapter 8 verse 19, Bible says, for the earnest expectation of the world is eagerly awaits for the manifestation of the sons of God. Christianity no was here basa so say abodi ni nyina ni da kwan na mo penepene so mbe hu se nyankopon ma dan wo ho adi na dinti na sa adwen we nyina tonsuom na Christianity nteme nje nkwa na ye just a religion na nipa domo mu tie misisi ade nti okọ Roman basre ne method titiri tetensole no eda obewuo ye beba aba na yi ni ma mi wu nso a asore ne be ha bas be 5 na ne ya beto something ne ya tia ne ya jiska kakrama no 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 nso odi bia no amo ne nam ne nsa no ma hwi bia ne yekọ asole otimdi nti otimane ye yale ye nifra na ho ma ye bone sa no aditie Osei Akoto ma yedwuma kase 93.1 FM. SOMPA FM. 93.1 FM. SOMPA FM. SOMPA FM.
nyina mo ache ema mo atena se yesa ma mo nyina mo afinhia pa ene eye kwasi ada December bosome de to so dunson e won fimpi mienu ene aduonu miensem ensemu a edika na editie ne na no SOMPA TV ye de ada ne kase ebo a ye de eba beso wadaroma ya ka hya ne nson se etwafa SOMPA television so no brekro na woti enka sante mantamu a eye SOMPA 93.1 Sasu na buna po ye mantam fon so eto edi free eye SOMPA enkranza 90.7 esunyane fon so efayen live e wo eye SOMPA 98.9 ensema hudo ya nyina ya kabom se ye funukro mu ade ana no pe ye de ba be so mo no edosu ne ani mu nsem ne bi en se anwode ne asuofo ye ranapo atoto bi e de amaka mampanyi John Dramani Mahama na no pay ensemu a wase de nyina ye ba beda na ye kire e de akremo sanso e na aba betodwa se ne de tobuta hudo ya na sisi ya kwan so a ye twetwemu no panyifo esa e de aba na panyi bi akane no na woda won mo ye adwuma e wo tobutu nyina no ebusia ya na bonkomo bi e de afa nsemi ho a eno so mu nsem e ya de a wo betie ara husem bi esi e wo emfinfin mantemo ni nyina ne se opofoni bi wo konsuom e de ba asem ene esane asem ben e na akwa akoto no wo na ye betufa ne de ani akyeremo e wo wiamo asenso ene ne mpotem ara husem esi ho nipa bi a ozuzu se na adwumu ka ne kakra ade akwachen ya wawu esense pempro eso ani nyina na akwaye asem bi emu awremu a aprosifo e wa sante mantema senu matonkra ye de nyina mu ensem eba besom semi ene afoforo binumu a agudie mu nsem kakra eka ho no na enne anope ye de eba besom mu din de ohene yire mame ekua yeboa esiam afa nje brani adaje na ensem ni nkyere mu nyina na busia yetime emfa enai mu ye shansem ede afri eye ranapo wono na saudi wani kiremu e wo menhia south a wo ye mrahebedwane de ma de hye ho wo mrahebedwan brekro na so no wo ye wo men suofo ya ho de ne ensem nyina no eda na bem panyi din sembia tudwa HSC John Dramani Mahama kama panyi ye ne wokita frank amade ama NDC amanwuko no ne nto aboya wode ne namsa wo jejeje amanfo problems ene wo ha hodo ya ha wonum nyina no wo jeje ne sope na nyakopon ya adom na fimpi mienu ne adwonu na abato ne dru na wodi nkunem a wahya ase hu ba bi obi aha wo na waso ano e de ama wonom no asemba akoya etana no ene se 24-hour economy na chese obo behwe se enwuma yo ebesi so pepepepe we kofie na we ba na chese Ghana ye ho atimi ato ye basa na unemployment rate brofo kakraka ye free tetentre na yaka nyina no etuo betimi atwa ma obi anya adwuma ye na o mensu ye nya sika de aboye ho bra na sasem ne ho na ye ranapo ekase ye John Dramani Mahama nyam so no kra asem na dona no na work and onim nimdie bia afa ho na wote dase abla wa ma ne kra so keka bi fadie ni nsem we nyina wode tudwa santema senom wa bread rada wode wani chemo wo prempe assembly ho a na MPP amanwuko no mebunu dom awom no wonum edi dwuma bi a woto nsa frɛ ne nam so nti no okosane sansem wesemu edigu ho sei
nipa ya tin nkan Matthew opoku prempe dodo na pa na mrane se na po wono ya hoodne suafo esa brahye badwani di ma de hye ya wonom wo menhia south abato empesua so na ne de no echi no na lawyer Kwasi Kwache ye kase wono so enya ni bi de ama akonwa ye no mrahye badwam de no wo ahafo no south west abato empesua so wono so de ensem kakra to asia hene ene eto ahene fo nyina anim sada Roma won hwe enya bi mu asebe ya bato ne duru ho a obekai no ete se de Jesus okwose asenua no so ya woka de bonye ni ba ko ewo ho no Yenina ye tie sompa. Megasi 8 ya breaking. So we breaking 8 ejina emebuni. Na mesha ahofika ewo emebunu emebuni asanti mebuni so mbetia MPP amana sign atwa ujuma pa ODS 2024 na me hu say yes that's what every am bedu ha say na time go ensis na dem onyina ayema rant any bi mo mu e say no kre 2024 election about to December na your money no my ready some years Ebusiana yewra lawyer Kwasi Kwache ne nsem no echi no ena no krakra panyi pa ya wono fredom edema MPP amanyoko no yewra Salam Mustafa wono so ede kakra bi etai to say the MPs and the doctors are getting in any election in Ghana, because the doctors is behind our lands, is serving party with whom I shall, with our national, nine national, with 11 national, with the national, everything from the party, national. That's why so far every national Abusiani pa ya tin nken yewra Salam Mustafa wono wode wani kiremu wo MPP osukokro amanyoko ni mu a wono na donfrefo de ma emebu no eko no afeye free ho na yemfa ye ne ensemo ewo ensem foforo mu abusia na nsenya da ene ye bone de roach mo so de wani kiremu ewo mra hyebedwam a so afo ya wono hwe ya kwan ya kwantempo ho nsem so yewra Kwasi amu akwata akiremu mra hyebedwam de ensem akoto panyimfo anim se sankofa woni yenchi ni nyina ne se enfie kakra bi atwam no yade ampanyimfo sigina ye se tobutu ahodo no wonom etwetwam a wono abubu no ni nyina no de afiri wadwadifo ma dodo na de wonom asu ebidi nuaboro na egu mpanyimfo tiri so anya asem keto se nya wo mo se bidi ensa aka won de o se senyo ene e brand krabia na ebekire na ni nyina mu no wo masa ba bonte kire se tobutu no ni rotas ahodo no wonom esa ba besisi biem na wonom agye mpeso tekune sempo ano na etimi aboa sebe ya ye nyina ya kwantempo ho nsem ada ne damanfo esu satete aprapansam na wiewie se ya moako ne edu no wonom etimi esa ede aye na no na asem ne beto dwa ne panyimfo dodo na akasa ede afa ho wodo ani kiremu wo mra hyebedwam committee ya wonom kasa ede fa ya kwan ene akwantempo wo titire ni aye friend yewra Alex Teta wono susu di kiremu aba echesa asem ne to dwa no yampa no so afo no mbehia ye no ade ansem pina no ene wodi nkyeremu ma wono de osusu sampa no eto asomunti wo mu esa age atomu biemu a ebetimi aboa ne nyina no wo kire se wo hwe ya kwan ahodo ya aba ne de asi nani so se wo betimi ahwe no wasiesie de ama ye na ye nkwoti adromra ne nyina ya haban kro ye nti no aban ne ntimi enkwankofa sika bi enfree purse bi mu ensa enfama fi so fi hu nso no enoa ene de noa emunam nti no wono mo hwe de aba waje atomu na no ena sompa kasefo ye ti asemi ye ne twefo panyi de magana to workers union yewra Edward Duncan adwetwe komo bi sa ne sa so panyifo sem a wono mo ka wonim hu bi na dwuma yefo nate na anamo ben anansem ben ena wonom eka de afa wese ho yenko na yewra Duncan Edward ne sabo de tudwa no yenkotie bimra Macho yeni entrance enye bia sa se ya na be kwako yeduma no do munka hwenche sa but yen de ni se yen ya kan se in the wake of the toll closure no aban no ehye bo now I was say Ghana for ni mpini for na ya TV bia se
na ye ejuma enye mfoso bi na ye na aban se ogunito oguto no so o say me gunu melimu ko ejuma foforo so but before melimu be ko se ejuma no so mema musika na mfo nhwe mu kakaka until melimu be ko ejuma foforo na melimu ko nti motion ni say until mema mu ejuma foforo no metua mo every month. That was what the government was already saying. Tieno abane de eka so opepe ejuma foforo mai se to no ba na o say yen ko na ngo ye ejuma de eka from January 2022 so they are obeka say yen ko na ngo ye ejuma can the bisa bisa jina so rights and ye bisa sa ban pin for feel say omuno tumi no wo munsa nti ye tum ye ni tumi bia nti ye kasa endu bedwuma ye ndi jina ho ka bebe jina na se bosha na wo she na wo so disu ye beka till ye benya results results so ye ka till bia beti asem ye ni sisia no ye sheda nim ogaban no enka hwenche na yati ne say digitalization no na be baso digitalization baso and in any case mama educate some the public say so the old regime no aban be close no na ye automation and no human interface no too much and no ye na just cannot write them but tickets ye na issue tickets and your manual tickets and I no so senses e wo form the car be fast bia machine pick na Dankai wano wadi wani echiremo ewo eye penyipa no na kane no na ye trefo ewo Ghana to Workers Union wono ma na wodi adwuma ewo eye tobuta ahodo no wono ene won trefo ya wo chesa aban no wode bade a wode wo mokenti no won hwe na ontua na wo hwe ani mu so besa fa wono mu a na wasa ato adwumadie no eso Abusia yetu for so kwade bresia mu a woto ane semojabom na ye free eye empotam hamfi ani nkyeremo ewo emfinfin mantemo na ye koya arehosem na yakwa akwata de free gomu afete ye no ewo gomu isme simo ewo emfinfin ho ba ni nyina no ene se opofoni bia wokọ eposo ekoyi ensomu nami bi edeba wo so seni fie no be se aduasa enum 35 years ya ye friend Kofi Way eya ade a wokoya wama Ebusia enchiremu ya esi asie pa no assembly member ya wono won potemo yera Christopher Dazi woni sem SOMPA ensentrefo edwetwe nsemu koma ye twe bi edigu homa so aya brenti ga ya friend Kofi Way when you 35 years and I be more than that wakafa sama wo sunu ni aba mo apaka atoso okwa no sunu afọ mo ambe fo ni the shy ya hwehwe no tene regina na ya mo bia so ate sese bi nani bo bi wo so wo mpona no ho mo no tiye ya no senye na ade no so ebia obi hu body bi sa na wa ama fake ya so ate na yetumi na ya ka fo ya pe no kwa bacho Ebusia na chese yera Christopher Dazi ya wono assembly member edema adesha ya mwogomo afetem potem ho no na yera Kofi Way wokọ ya wa ma no emunchemu wode my sister da no koka nso ase a wosra adesha won potem ho nyina se poano no bi hu ewura ya na wabo amane no matimi akwakotam na emu no ye ma ebusia nyina kafra na wonom enhye de ebusia ye free ehwo na ye fe ye ni enkyeremu ewo efutu ya ni nyina so no ewo emfinfin mantemu na ehwo na aban krache panyi ya wono ejiremu ede makropon bedwa no eye Alhaji Ziberu Kasim wono so ede efutu oni adesrede ede akọ ede amampotebofo nyina se afia no adua bia wonom afahye kese ye da wonum anim ya ye friend se masquerade na afahye no wonom e baba ye na etoda eya na ekwaku ahodo ya wodi ntintimadi akotene e wasa afahye we se mo no eya na menteme ho ase bitimi soreba ubehu na we simi na me ye gangalia me na me ya asafo hene me na me ye we se ya na enamso e de basabasa ye ene wo ye ne benti no wasre ekoi nyina asa da Roma enye kokọ bankom na eye de banku ni nyina no eye krobofo menti no wonhwe na afi we se de no wo ma nya kroye na asumdwe buanso no wontime enuma no yenko na Alhaji Zuberu Kasim yenko tie ne nsembra in the previous years na ntawantawa kakra wom eyisi meti meyi eyisi mabakam na ye bombodi ade
yɛde organization yɛde hyɛ asɔfo nyinaa wɔn nsa asɔfo na kremofo wɔn nsa because groups ni na obiara ne sɔfo ka ho either there equal Anglican and I equal Methodist and I equal Pentecost and I equal Roman and I equal Presby and I equal Kremu nti ya men charge afi ya the organization ya the share asofo wansa na there means ayi na enyim ada asofo wo mu nso de ojimu na eyi nso ejimu na asofo a ya de share wansa na we na we kukudamfo oye ye papa Reverend Father Aaron of Anglican Chapel Winneba ono na order asofo ni na wa no na nwa wa kan na municipal chief imam na oye sofo odum na wenyina na wa kan bom na wenye oye ye fancy dress fo a wo wanta kakra we tumo asolve assembly na mo Ebusia nipa ya tini ken eya bran krachi penye ya ono ewo efutu kropon no emu Alhaji Ziberu Kasim ene ni din na ono ne de n'achi no ena titire ni edema Winneba afahye kese ya eba bekoso ewo January bosomi edikan na emu no ono so wode wani echiremo ewo Anglican safo ye no ewo empotem ho nyina no a wono ena ye sofopon ewo ho Most Reverend Father Aaron Moses Atokwamena wono so nchemu kakra edema so obehwe ama bibia so atime atodin ene eye da pon kese ewo simpa agra na me ya aduma afie biara simpa man edie ewo fe January ene na ne ho hwehwe nyina no ebre nyame ma akwan a ye de atu wiase enim se eye awrade ne pa 1st January 2024 agro no ebeba so and ntia pese ka kire wiase nyina se agro no 2024 yebedi ntia no wona woba wona wosiesie ho no bi amra na womra meka ho na yendi agro no na me yadoma 2024 aye 1 January no asama yebeka kire eku ni nyina nyame na adom asomdwe aba asomdwe nso na ye hwehwe otaya 2024 esi eni so nyina the peace of efutu yentimu a eda agrona yekodi nso eye simpa na asomdwe enti simpa na asomdwe no yensa aka onam de na asomdwe enti no na yeba ka kire efu ba tan nyina then one wo be za agon man nkofo wa ba behwe enti no ebra yes wombra we will talk about the time ebra yes wombra wo medu ho na yemfa nkopa kan eku no wonhwe na wondi emre no do afi nhyehyeye a yede egu ho da ma wonyina no dada mo nhyehyeye no so no wonhwe na wondi so na yemfa nkeda agro no Ebusia Most Reverend Father Aaron Moses Atokwamena wono na Anglican safoya no Winneba ne mpotsamu nyina no wotua no ya kaka motobia fasha ya na Winneba fo edi no afia no January bosomi de edikan bia no wodo na wapa ne se wonhwe enye titire ni emeku a wahwe anase wohwe ama asumdwe etimi aye adwuma ewo se adwumadie no emuna no disem na yetie ye no afa ye free wo na ye sanfo ye ni enchiremu ewo asante mantem ase no mobiem na ebusia de eba no ano oden kakra ni nyina no ene se wode wani kiremu ewo bo animu a aba betodwa sa brantie bi a ono so okyerese na adwen ho atechema kakra ade akwochen ya ono ankasa na befuo bi awaye na adwen se wodua no empemplo bi atwe akwakoto so papa no ewu eda sam pemplo no so ene nyina no akwakwa ya rehosema ya asefemo nsem se obi bewu asebie so enka fom ho eba ne sen no ono ankasa etimi kwada pemplo so bibia nya ne yese wawu asemo ya nam so ama eya prosifo ya won mo mantama sedom wani abrese krodom se nhwemu mapa wonom ede ehhehye so no obi a ne ho bom a ne nsa ebe so no page ya na sa ne nsa be so ne mo no won ne bedi se de se na efata ebusua eja wusu wono ene ya mani boni a nsemi nyina no wode na ne hu ya wo kyeremu kakra ede emayen nyina ye tie sompa dia kan ka ko tuba kuma se be diga ye bibia de nani 3 days no na wo funu ko ni mu se okokuma se koton niema koton pa bo kekia to mu so ba be pon niema to mu do mu so okofu enti ama ade duro bi ma omo ampede kira kwa enti ade fi enura no ne bia men wana mu hunu na ya me van se papa na wuda on boy bi so e ni me ma me ne papa fi e be ro ye so na no pa so akoni wo torre
na e wo buchi wo to ki wo ne sa easy we je ne achi e no di ka babo na wo fa manesa asemu a achi di o mbe ka tira manfo na manfo di mi ka dom ko bo ne mama so oh o mta ko ba se ko ton ye man ni se bia asem sei e se ne wo no se bia o kwa fu mu kra mbe ka ne ja e nya me cha de mi so ne mi ko fo so boya anamo etu mi ka oye de ko fe ne se de papa na e se ne se ho me te papa di e empro e mo try no de tire abi no de tire lo se o no ti o di ka twa o fe yin ko ya wo twa bia manaka papa ba ko pe wo te ka wo yi so no twa be no according to yin de o fe mu a enye wo bi e na ye ne sa ka tire mi nuanom kura se to be frank asemna nka sa no mi timi nyi ba ko fo ama ne boto no kwa na ko bi ani ko no kre mo entu ntimi entire mu se ni se ka o ye se de ade ni tie ne dia mi de to be frank to me ni dia ka mi nyi ntum se sa ade ni timi ye ni sa mi kura be fe mbe kai na se mo ma no mo ko no mu na ye ba no mi bu sa wo mo se na ade ayo obi ni dia e di nara mo je bi e bi ku na sa ka de ko mo je bi ku o se ro si se o mo je so afini no mo ngu fom e na be di ade no so e place ye hu mo je bia e ti mi di okay to me di me de na se mu ye me de na so be ende mi share police for no crime na o mo kwa ko fe to mo ko duri ya ndi o mo ko ti mu no e ta se ko mo abusia nipa ya tinin kan eye ejewusu wono ena ensem we kọ so obu anim aprosifo ba mu nyina no papa ono anya finhia ba se aduanan eso okọ na efom akwakonu na ba beto odwase wa mu na hwuko Facebook SOMPA TV Ghana ana SOMPA 93.1 ana YouTube SOMPA TV ni nyina no edi etwagu ho na SOMPA TV ne so wo share live e wo ho no yemfa ni nyina ensi asenom na agudie mu nsem kakra ya e wo ho efa Ghana Premier League na busia yentime emfa entoa so na yenye ensori enkonwa so na sade enema esitie no enano efiada March day 15 bi ehhehye so ma aduana etenemo ewonana agiman bedu park ho etonsa de free bechem na ebusia ensem ni nyina ekọ awieye no na chese enema anhyeda anko amfama ebinom enam so ntino Nations FC enrada wonom so ene House of Folk edibo eni kowie akire no na wobia etime ato atena no mako ewo na ene sei ena neema ebesi akọ Great Olympics ebetena fie ama abusia krobia asante kotoko metema wonom etime ede atoa wonom ewo ho amom etime de abo eni na sanso so ena wodi wani akire mo ewo Gold Stars for so a Samatters for ena wonom no mo behia ewo bibia ni park ho na Amarita Mali United nso atena fie wo Ali Mahama Sports Stadium na wonom ni Brekum Chelsea de no etimi ahyehyɛ so bofo akwata no Theater of Dreams dewu ena wonom etena to nsade afre Legon Cities na wonom de no so etimi abaso Legon Cities nso Nyankopon eye adomu adadwoada ena wonom so ne inso atrema de no ebeba so ama eye House of Lions ene mediema de no so no etimi abaso eda adwoada ese Ghana Premier League no said de enema esi ekwo wo no ena yede ni nyina adan mo no afeye hwe na table no said the city no yetime efa enaimo Adriano Star said the count 27 points Samatters tosumi no 26 points Samsung Nations FC tosumi ensa with 24 points in Swatema tosumi etoso 9 24 Bechem United tosunum 23 points Brekum Chelsea sia or 23 points Asante Kotoko etoso enso ono so ewo 22 points ewo ho enwo twino eye Legon City so 18 points House of Folk tosonkro with 17 points Mediama tosudu or 16 points but for akwata no tosudu baako ono so ewo 16 points and a Great Olympics tosudu mienu with 16 points Lions Accra Lions tosudu miensa ono so ewo 16 points and Akara FC tosudu 9 ono so ewo 15 points Dreams FC tosudu num ewo 14 points Tamale enso tosudu nsia ono so ewo 14 points and eye bibia ni Gold Stars enso tosudu nso ono so 12 points there was so aketeno
no Lions womo ewo emano enwotwe epebusia ye fancy ase nom na ye Rasante ye boa Benedict ase wono ne semu for penyin sanso and news crew ya one more SOMPA 93.1 Kumasi kase dem and SOMPA 98.9 ekrenya kwa bro no ma me de ne ka o minyankotua ye oni ababia wo bia mechia wai ye mo akwa abanzo ne chia me ni mo ne nanapoku nyina no ye na wonom ase omomu a eka ho bi ena ado ani chiremu ewo sunya nkranza so a ewo so eye SOMPA 90.7 ekwa boachi wa sempeti Pappah toast apam dada ene systematic owo hine champo mu nyina mu aka ho ena enekase ebedan mo my pike wa ha search chin fidie no from ademame ekwa beja sisempre mo na hwe TV no mame ena MC a won so me ba Ransford enso timi di dwuma edemame me di do hine ire mame ekwa yeboa esiama ye na mo ase ye sori so no me nua ba kwa Canada ene ma the punch no ye sports journalist e wo Ghana ha ya nanse na otia ne na eche wonua ene eye wa woda ma happy birthday nyakopon kosoa inshoma nkwatenti ahoden ene apomuden wom ye do papa ye ntinyamepa ena yes ready amabusia yes sorry so amadwumadi nkaye no etimi atoaso Mr. Subi, why am you from home? Did I reward? Tell me why am you from home? You're so fit, you're fine, you're